ti wedi weld... Na. Paid â ffwyni. Dyma bach o gacen fi gwneud. Allez Quinnell! Wel, croeso i Nantes. Y gêm olaf yw Cymru yw Georgia. Mae pressure off tyma bach achos fi'n mynd trwy i quarter-final. Pwy sy'n i chwarae? Dyn nhw ddim yn gwybod. Wel, sim ots. Wythnos hyn, fi'n joio. Da iawn Cymru. Mae castell yn y canol y dinas. Ydy siŵr fi ddim yn Caerdydd? Wales! It's a photo, man. It's a photo. Os chi'n feddwl fi yn mawr, edrych o hwn. Shwmai. Right, mynd lan. Dyma ffordd dda i gweld y dinas ar y pen y elephant. Good boy. Good boy. Bore da. Morning. Mae Siwn Corn yn dod i gweld yn elephant. Wel, dyma pentre rygbi. A di Sadwrn, mae lot o bobl yn dod yma i gweld y rygbi. Fi'n meddwl mae elephant yn dod hefyd. O, mae edrych yn dda, ydw? Beth sgrin na? Os chi'n dod i'n Nantes, mae rhaid i ti dod i cael rhaid ar y elephant. A, gobeithio, esgwswch fi, fi'n siarad ychan. Fi'n siarad... Wel, di clywed yma. Mae elephant yn dweud dod i cael rhaid gyda fe. King of the world! What are you, walking down the street, and what do we find? My little friend going for a walk now. Ray, nice i cwrdd â ti. Sut ych chi? Wel, gret, diolch yn fawr i ti. Ti yn dod mas ma nawr am 5 wythnos? Do, aros o'n nîm, ond ali wedi bod o gwmpas i weld y gemau i gyd. Hi Bob, what's your name? Beth yw enw di? Lyn ydw i. Lyn, ble di dod o? Aberfan. Fi hoffi top chi. Y draigiau ar y top. Da, Cymru! What do you think of the World Cup so far? It's been brilliant. It's been really good. I think Wales have played amazing. Best I've seen. The Australian game was probably the best I've seen them play. Beth yw'n meddwl am y gêm o blaen Australia? Wel, oedd neb wedi rhagweld hynny'n digwydd. Wel, fi yn. Fi yn dweud, fi smasho nhw. Smasho nhw, fi yn dweud. So, what's your name? I'm Fran. Mark. Paul. Sue. And of course, you got a couple of famous boys from the village. You're from Three Crosses? We have, yes. We have Mr. Bigger there, Mr. Halfpenny, both live in the village. So, this is the question, right? Who could kick the ball further across the village? I'll go Bigger. Fair enough. I better go Halfpenny. Yeah, we better have 50-50. Good boy! Good boy, yes, yes. Well, yeah, Bibid, you again? Remind me your name? Chris Morgan. And? Kevin Lewis. Chris and Kev. Sounds like something out of the 80s there. Chris and Kev on tour. Have you been following the rugby? Not really. What are you doing here then? What are you doing here then? Get me right. Beth yn y ti? Helen. Elen, a yn y ti? Rachel. Right. Elen, beth di dod o? O, dim bych. Gogledd Cymru. Gogledd Cymru. Cwbl o byd cyntaf i ti? Ie. Di joio? Ie. Lot bad, ie. Brill. Big weekend for Japanese rugby. Yeah. How are you going to do? Are you going to win the game against Argentina? Argentina is a very strong team. Yeah. But
Japan is also strong. Yeah? Strong spirit. You're going to beat Argentina. So good luck. Thank you very much. Good luck. Good luck. See you, Marseille. See you in Marseille. Yeah. Right, y prynawn yma, fi cwrdd â ffrind Asano. Sut ych chi? Dwi'n iawn, diolch. Croeso, yn Llynol. Diolch yn fawr, cael coffi bach a rhywbeth y bita. No, fi dysgu Cymraeg nawr, right? Ond ti siarad 5 language, ydy di? Ie, dw, ie. Mam iaith fi ydi Llydaweg, sy'n agos iawn o'r Gymraeg, Ffrangeg, Eilias, wedyn Saesneg, Almaneg a Chymraeg. A Cymraeg? Pam di siarad Cymraeg te? O, achos mae'n fel chwiorydd gyda'r Llydaweg, a achos dwi wedi byw yn Aberystwyth am 1 blwyddyn. O, da iawn. Ti isio dysgu Llydaweg? Di lun, di meurs, di mecher, di riaw, di gwener, di sadorn, di sul. Ie. Ti'n deall? Ie, cwrs. Fi'n meddwl ti siarad Cymraeg. Fi dweud i ti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ti wneud? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banner, ni'n deud Boniel. Boniel e Banor? Ia. So dyma. O, da iawn. Boniel, Breis, Cymru? Gymru a... Breis. Breis. Llydaw. O, waw. Cwpl o gwyns bach. Fi siarad Briton ar. Dwi'n meddwl. Yn Cymraeg, mae'n gwyban. 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 A chwytel yn Llydaweg. Chwytel. A chwytel. Sorry, ref. Dim fi, ref. Cerdyn goch. O, fi'n gwybod beth mae'r Cerdyn goch. Cachden rw. Fi'n cael 1 neu 2 o nhw, right? A ti'n dweud, so, Cachden rw. Rw, red, ie, rw, Cerdyn rw. A wedyn reolwch. Reolwr, ie. Reolwr. Ie, reolwr. Da iawn. Mae reolwr a reolwr. Ie, reolwr. Waw. Maes y chwarae. Maes chwarae. Mes chwari. O, waw. Hunter amser. Ti'n deall? Na. Dwi'n Beth yw e? cithio. Hunter amser. O, hanner amser. Hanner amser. Nawr ti'n barod i siarad Llydaweg, na? Llydaweg, dyma bach. Ie, so dyma hwn pins mewar Bresonig. Dwi'n siarad Llydaweg. O, na! O, dyma bach. O, reit. Allez Quinnell! Score prediction? 32-6. 32-6. 25-12. I prefer yours. Right, and we'll go with that one. 25-5 fel Dwi'n meddwl mi wnewn ni ennill. Wneith Georgia gychwyn yn gryf fel arfer nhw tro dwytha yn gyferbyn â Fiji, ond dwi'n meddwl eith fitness Cymru ddod i fewn yn yr ail hanner ac wnewn ni ennill o fewn 30 pwynt, dwi'n meddwl. I think we're going to beat them by 15 points. 25 points. Mae rhaid ni ennill, ac mae tocyn dy fi Marseille, so fi'n gobeithio newn ni ennill. 40-12. 40, oh, give that. 12. And what are you looking forward to on the weekend? Bonus point win, good performance, and a bit of vindication for last year. And how far Wales going to go? All the way, obviously. I love it, all the way. Allez Quinnell!